Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka UK kan penyat ya kejinyalang ki he jong kiri ke perthai menta kata yo nak benta banyakran ban plebyang ya ke Strait of Hormuz. Laong u Prime Minister ke UK u Keir Starmer. Ulaong bakidan lai pusan tuli kiri ki belasoi ya ke jingtho ki bakular banyak trilang ban penpai byang ya ke jingshangan ha ke Strait of Hormuz. Kalinti ket penyang ke bakongsan. Ke Britain, France, Germany, Italy, Japan bat ke Netherlands ki dei napdeng kini ki lai pusan tuli kiri. Kejingalangkan bishar banyak ia berok kilat kilinti ki belak ban le kejinya dei hapdeng kiri bat ke sain perthai ki belak ban shim ban pen phai biang ia kejinglat luat ia kejinglat jingwan ban pen tikna ia kejing shingan jong ki jahat bat ki nong trei ki belak sakut bat ban sedang biang ia kejingat bet ia renti jong ki mar bakongsan long ustama. Hadian kata kejingalang ngin sakot ru iki nong pen krek shipai jongi ban pet kumno ngin la ban pen bet ia kejingla jongi bat ban penlong ia keduriau ke belong shingan biang hadian bagajing le kan sangi ula benrap. Ula ongru bagajing kata jong kathma kan kata ya ka pateng bat kala banlong kumju kum gajing kiudor jong ka boarding hagisnam shijak nai spa hanyu pau. Kani gajingkran ustama kawan hadian balakan tho bon sien da president ke US Donald Trump bat shisngi hadian ba ula ong ya kiri ki bom sham le rap ya ka Amerika hagijing hiar thma persha ya ka Iran ban netwat la ka jong ka umpnyang. Utram ulaong babaro na kito kiri ki bomla ban yo umpnyang namar ke jing ha Strait of Hormuz kum ka United Kingdom ke balakenta ban dan benta ke jing penshitom nya ke Iran ngadon ke jing a jing mut nak benta jongpi ke baningkong thiet na US ngidon shibun bat ke baar yengno ha ke jing shlur ke balapenslam lech Strait of Hormuz bat shimti ya ka long utram ulakan tho ikiri Europe ki balakenta ban shimbenta ha ke thma persha ya ke Iran daga bakhot ya ke Britain bat ke France namar baka jinga dei hapdeng ke Durau Atlantic kandang sniu na ke jinga kenat ke balapin kiu dor ya ke boarding utram ulama ham ya ke Britain bat kiwe kiri bakin sedang banang kumno banyale nak benta yarade namar baka US kan umirap shu yaki.